Biz kelip жетtik. Айзеева ауылында. Менің иптеш малай келе, мені алып кете. Өзлері туры кете. Шерім шәңге. Шундай нәрсе. Шундай трехходовочка. Чекаларны менің ұзатам. Пока-пока еме. Все, кеттім, мен қозғалдым. Рюкзакларны алып, сумкаларны алып кеттім. Пока. Поехали. Пока. Все. Хей. Еш шақларны еске алып, иптеш малайның ауылына барамға. Барғалы сәлем сиңа, келіп жетем. Охо! Қазір яқын достым алып кетем мені. Юху! Kurang karena pacar misi ada. Wah, Наматай, красота, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Монтажер. Фантазия. Опа, комиссар Рекс. Привет. Мусорың бар ма? Біздің ауылда вообще практично. Мусор болса. Он потом выплывет бетоном. Нет, никогда еще не. Да? Тут знаешь, что, сколько чего только нету. Это тут аж Сереж. Бетоночка чего? Бля, мою. Татарча сөйлесем болады таңдамай. Биш мунча братанында. Элеккеге мунча. Так, мынарда барасың дейді. Анда раритетный еме, қарайындегі шеп. Біләнді, чығарам қаланлары, прокатимся великта. Добропольский. Король этот, проверни рядом. Давление. Черво. Польский. Нормально ма? Да. Тоқта. Сосуды типа тарасмысың? Чуть-чуть приведи. Ладно, па. Biz berenge o'tirtamiz.
Минем биле орткач, мин бары тик бәрәңге атучы гына. Эй, банда! Все, oturum naş bitti. Ayye. Mine girdi uzatmak gerekiyor. Girmeyeyim. Короче, сағат ярым. Sen Утырттык. Ну, тут небольшой. de utar yaran bir elektrika. Orada şöyle bir sistematik. Sen tartmak işine. Berden o. Hazır bir paçkalı verdiğimiz kostümü kaldı. Kostümü aptıram. Tam alırım etem. Tartasın mı? Ben ne gelen o? Tartan işaretim kaybolur. Ya, gitsin. Ne karasın bıraktı. Yok, niti minel tırmalap çakan. Var bir sigaret alıp çay. Aptıram falan. Bir çay da yaptıktan mı? Çay içmişsiniz mi? Yok, çay yok. Ya bir şey mi sevap çıktı? Ben bana холодильник alıp yaratırsın. Tartan ne ne? Alıp kırsın. Şey yani. Hani çay çekil. Ha, yakşı. Ay. Әлі міне Ленар білен кешір отырттық. Бір бұразына, зор бұразына бүтін технологиясын оқып, мотор етіп отырттық. Қалай берсе бұйыл нас ждет большой, богатый и длинный вкусный урожай. Блин, шлягач прямо ашарға да рахат. Іш біткеш ашарға ярай. Біздің покатушки. Сәмсіз. Біз велосипеде. Класс. Ортаға басасыз? Бас ортаға. Сәмсіз. Сәнмісіз? Молодец, малай. Солай тәрбиелеп өстіремін о ұйықтарын. Центрға жетеміз. Центр. Абсолютно центр. Біздің экскурсия. Велопрогулка. Велопрогулка. На ретро-великах. Кстати, да. Ретро прогулка. Біз өзімізде қорт енді, шоңа көрі ретро дейді Ленар. Какой сенсіз қорты. Яли. Аллаға шүкір. Иншаллах. Все, асфальтқа шықтық. Асфальт. О. Асфальт, кайф. Да? Анам дağlarına Ленар сөйле. Онда нелер бар? Бұнда бір нәрсе. Мұнда не бір парк әне. Мұнда клуб. Мұнда қачқан бар дейді бұл клуб. Мұнда клуб едейме, ерлік. Вообще, қоранчық қолғана ие. Мұнда. Мұнда кафе дайна кафе. Кафе, продукты, ашамлық, каламбур. Ол әр ауылда каламбур деген клуб бар бұғай. Бар. Аптека, промторг. Мұнда яңа клуб. Міне бұға яңа клуб. Әнанда артында мәшін. Мына Почта России. Мына бір кибет, Ангелина деген. Дегенде Нұр деген кибет. Еребіз сырғаттанды. Hayırlı irte dostlarım, motorlarım. Вот şunday. Кайф. Ну что, тәмчи зәма шағатсың. Разорнили. Красота. Ал сине біздің сыйлы. Ал сине біздің сыйлы. Қарағыз әлі. Шикардос. Шершіні?
Onu bir bırakalım. Ona İskender Çiçeklerin kursağında mı gitti? Bizning rayonda hali chachuv ishlari bitmagan ekan. Tükme rayonda уже aytdilar уже. Sabon to'yga hozir. Hali yo'q. Bitti. Yollar uzub da ketdi. Men qizlarni kutam. Hozir ular kelardi, meni olib ketalar. Rahatlanib yo'l etdik, barangalar o'tirtdik, shashliqlar qizdirdik, gumbashlar oshadik, ko'ngilli bo'ldi. Rahmat. Benim qizlarim kelib ketdi.